السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله جما سيني ببن جما هدتي ببن وم اندار بن كا سراري وتولي مبه أرأي ko yata alaaje tati heƴƴiɗo en wawali jangude sabu angal tabitugol on tigi ka saare ɗo ko sakkitinoɗen jangude ko fi Nu'aym ibn Mas'ud hande darsu meɗen o ko sahabajo wiyeteɗo Khabbab ibn al-Arat ko fi on ɗon wonɗen yewtude jeyanoɓe e aramɓe ɓen naatugol ka diina adi en yewtude fi makko wooday ko yewtuɗen seeɗa fi o macca ngaaku en yewtino ɗo fi Bilal en yewtino fi Suhayb en yewtino fi Zayd ibn Haritha oɗo kadi Khabbab ibn al-Arat ɓeɗo fof e nder ko yewteten fi maɓɓe kon a taway fi maccangako ngon ko ɗum ɗo woni fayda fuɗɗode yewtere nden mako e ngal dambogal ɗon ɓe rewi islam on tawi ɓe e nder ngal dambogal ɗon ɓe naatigal islamu ko noon ɓe fewdori ha Allah subhanahu wa ta'ala on itti ɓe e nga maccangako ko adi en yewtude fi mum ka muuti e wi'e ko wiyete ko maccangaku ko alhaali wonayɗo e neɗɗo wona hunde jeyande e ƴiiƴan ko alhaali goɗɗo no weeta ñalande o wona maccuɗo bimmine ñande o weetata wona o maccuɗo tawno ko ka ƴiiƴan fanni ƴiiƴan nan ittaka haɗa ko maccuɗo kono wona ka ƴiiƴan ko alhaali e nder gurdam makko ɗon waɗatamo maccuɗo alhaali kadi ara e nder gurdam makko ɗon ittamo few ko woni maccuɗo mo kon waɗamo dimo islam on aru tawi maccangako no woodi e adna Allah on fuu farisiyankoɓe ɓen ka funnange rumiyankoɓe annasarankoɓe ɓen ka hirnange e quraysiyankoɓe hoddaɓe ɓen e nder leydi nin arabu on fof adna Allah andanoɗo on fof hari ko wiyete ko maccangako no woodi ko honno wonayno sabu maccangako on tuma dambuɗe ka naatirte ɗon fi wongol maccuɗo ko dambuɗe ɗuuɗuɗe no jeeya e ɗen goɗɗo si ñawlike o wawali yoɓutude ñamande nden joni ko kanko wontata maccuɗo mo o ñawli on ɓayde o wawali yoɓude ñamande nden donc ko dambugal naatirgal fi wongol maccuɗo no jeeyano e dambuɗe naatirɗe fi wongol maccuɗo ɗen kadi ka jama marɓe doole immoto yaha yana e hoɗo yana e hoore maɓɓe tun ni nani faalere jawdi e faalere aduna yana e hoɗo ngon wara woɓɓe nanga woɓɓe nanga ɓen fof ko maccuɓe nanga ɓen fof ko maccuɓe e sa'i goo hari woɓɓe ɓilloto ha ka galle ɓe yeeya ɓiɗɗo maɓɓe goo on ɗo woni maccuɗo ɗum kadi hari ko dambugal naatirgal wongol maccangako ko ɓurno ɗuuɗude kon dambugal ɓurgal yaajude ngal ko ɓe yanayno e hoore lo'uɓe ɓen ɓe piya ɓe ɓe nanga ɓe ɓe waɗa ɓe maccuɓe ɓen ko ɗum ɗon ngal ɗon dambugal ɓurno yaajude hari ngal ɗon no heewi
laamu ngu waɗay jon doole en waɗay taƴoɓe laawi waɗay kala marɗo feere waɗgol ɗum ɗon haade no udditanama mo wadde maccangal nanga goɗɗo waɗa mo maccude ɓayde noon joni macca ko ngon woodi no wooda ko maccuɓe ma horɓe hande kadi tawi ɗum ɗo wonti hunde ɗaɓɓirde jawdi hiɗa wawi dogude ɗaɓɓoya maccuɓe 10 addaɓe ka suudu gollinaɓe ko ɓe golli kon ko an jeeyi joddi maɓɓe nin ko ñaamugol waalo holta ñawde si nawni ko ɗum ɗo woni joddi nin toni donc fus o landatako o ala haqqe landagol hiɗa wawi gollinde ɓe ko ɓe gollata kon ko an jeeyi hiɗa wawi ƴettude ɓe kadi naɓa yeeyitoya heɓa kaalisi ƴetta kaalisiji ɗin huutora ɗeɗo dambuɗe fof hari no woodi ñande l'islam on ari inne awa bisimilla hande islam fuɗɗama islam on ɓayro ari ko hunde nde hana wonde kono islam on no mari laawi fi tongugol hunde nde ala tawi ko neɗɗo kanko tun woni wadde hunde nden wono beere e misal hadi beere no yarede laawol ka islam o rewri ɗon fi tongugol beere wonangol laawol ɗon islam o rewri fi tongugol maccangako fi hon ɗum hari yarowo beere on ko kanko tun woni yarde beere ko fi makko tun kadi woni yarande beere haldatake fotte yo ɓeeɗo yarane awa hikka ko ɓeeɗo wona yaranede awa si yarama ko ɓeeɗo woni heɓde nafa on hikka ko hunde nde annduɗa ko goɗɗo woni waɗande hoore mum islam on ari ɗon taƴi pat nde wotere inni ɗum ɗon min toŋi amma noon maccangako on tawi islam on arata inna ɗum ɗon kadi taƴiri ɗum ɗon no taƴirta fi beere no fi hon ɗum ɓeya to no nangude yimɓe waɗa maccuɓe ɓeeto kadi no nangude yimɓe waɗa maccuɓe ɓeega kadi no nangude yimɓe waɗa maccuɓe joni noon islam on no dari no haɓidude e ɓeeɗo fof joni no anda ɗo woɓɓe ɓe nanggay julɓe ɓen ɓe naɓa ɓe waɗoyaɓe maccuɓe ɓayde ko hawre wiya julɓe ɓen kañ kadi nanggay woɓɓe go adda ɓe waɗa ɓe maccuɓe si islam o inni kañum toŋi telen sengo mum o maccuɗo ala ɓeeto kañum toŋali maccuɗo ala haɗay koye hoore l'islam on yantata koye hoore julɓe ɓen yantata hande kadi julɓe ɓen waɗe maccuɓe e lorde hara laawol ala no wattite islam on ɗo wi'i awa joni ɗo en daare dambugal ka natirte ɗon fi wongol maccanga ko faaɗinel ngal hara ngal faaɗi dambugal ka yaltirte iwgol e nder maccanga ko yalta wonda dimo yanñen baafal ngal mana ko en waɗu soron dow ni ndiyan ngal ka sintira uddite nga kaɗan ilira ka sintugol soron mbon to so kunni amma ka ilugol no yaaji ɗen dañƴini ɗo ndidere nen heewata ka wonɗan arde ɗan no fanɗi wonɗan ilde ɗan no ɗuuɗi islam o wi awa joni kala yaaɗo jaggiti hoɗo nangi ɓe yimɓe ɗon wi ko maccuɗo ɗum ɗon toŋama ɓenɗo wona maccuɓe ko tooñaɓe islam o inni hande kadi ɗum ɗon gasata goɗɗo kadi si ñawlike o yoɓitirta hoore makko ñamande nden o yoɓitirta ɓiɗɗo makko ma wonɗo e juuɗe makko ñamande nden ngal ɗon kadi fermama hande kadi ko dambuɗe ɗiɗi pet uddita dambugal jihaadi nangaɗo e jihaadi mani toɗo moƴƴa mi wi jihaadi o jihaadi noon no raɓɓinɗire
لتكون كلمة الله هي العليا وقال هذا جهاد أنكو جهاد مشروع جهاد شرعي كل إعلاء كلمة الله ونا في بانتقول في قرل نا بانتقول في لنيول ونا بانتقول في بينغورة ونا جاكي تقول سرياجي كفي بانتقول دين الله كم si on jihadi don wadete wona be habede den be andinte wondema a meden faala habude ongoy naate ka dina be wi be wakilaki itte jizya be wakilaki awa men hewti haben are meden hebili ko ngal dambugal do woni go'o jon non si goddo nangoyama don laawol heɓaki no o sottora laawol heɓaki no o sottora o woni maccuɗo si on ɗon kadi yeehi jiidoyke woɓɓe haɗa ko maccuɓe wiyete fanni ɓe jonnitaka hoore maɓɓe ko ɗin ɗon laawi ɗiɗi pit imma nanngaɗo ka jihaadi ma mo maccuɗo jibini ko ɓen ɗon tu woni maccuɓe kala toñaɗo kala jattaɗo kala wawaɗo wonata maccuɗo joni noon ka jihaadi islam on inni ɗo yo on tigi won maccuɗo e nder jihaade on tigi hoorejo julɓe wonɗo ardi ɗon fii ka jihaadi himo suɓina si o nangi woɓɓe yoɓe yoɓu ɓe hetto ma yoɓe wonu maccuɓe fa ida askantumuhum fa shuddu lwathaqa fa imma mannan badu wa imma fida'an jono imma ɗo wawi akkituɓe nina ni on yaafike yahe ɗum woni man noon fida yoɓe sotto andi ɗo wona obligatoire ɓe ɓe wona maccuɓe ɓe udditanama laawol gila ñande ɓe nanga fiinoɓe sortora nanganoɓe badri ɓen en jangi fi muɗum ɗo ko tawno joni yoɓe addu goɗɗum jawdi ɓe hetto hara ɓe wonaali maccuɓe ɓe andi yewti ɗo ɓe marano goɗɗum ɓen haɗe ɓe halfini ɓe yoɓe mo ɓe maɓɓe jannu fayɓe 10 si ɓe wawi janngude ɓe accita ɓe andi ɗo islam o rerɗinali fi waɗugol maccuɗo joni noon si tawi ɓe maccuɓe ɓe nangama ka guere prisonnier de guerre yani nanga ɓen ka haare si ɓen ɗon nangama joni ko honɗum islam o wi islam o no jonni laawi are yoɓon goɗɗum min accita on wiigol joni min accitiri on nina ni e hille kamɓe si ɓe nangi julɓe ɓe ɓe accitirna nina ni si tawde kadi sen accitiɓe ɓe yaha kadi ɓe heɓoya dole ɓe ara ɓe haɓa en joni ɓe ittinen ɓe goɗɗum ko sembinoren en cas si ɓe mimminoyki kadi hara ɗe mari doole yoɓe yoɓu ɓe accite si tawi ɗon ɓe yoɓali hoorejo on ndaaru si taw anndi ɓeeɗo si ɓe accitama ɓe lordata julɓe ɓen hannde kadi si ɓe hooti ɓe memminta gere yo accitu jooni noon o anniyaaki o acciti ɓe yoɓaali ɓe hetti ɓe nanngama jooni ɓe ari ɓe woni maccuɗo ɓe woni maccuɓe jooni noon ko honno islam o wi'i awa ɗo yo maccuɓe ɓen sende kan de détention ala yani kanka ɓe ɗo fof moɓete ɓe nange ɓe lette ɓe soñje ala joni ko ɓe sende yahnoɓe jihaadi ɓen mo ɓe heɓa geɓal goɗɗo hootida e maccuɗo goɗɗo hootida e ɗiɗo goɗɗo hootida e ko ɓuri joni noon si ɓeɗo hewtoyi ka galleji kaɓe waɗa ɗon ko ɗum qur'ana woni yewtuɗen fi ma malakat aymanukum hande kadi o neɗɗo mo maccuɗo woni e juuɗe mum ɗo o islam o wi awa oɗo gila hande ko musiɗɗo ma ka neɗɗanke yaagal ko musiɗɗo ma ka neɗɗanke yaagal nulaaɗo holli sahaba ɓen awa kala marɗo maccuɗo awa yo o ñamminmo ko o woni ñaamude kon o holtinamo sifa ɗi o woni holtude ɗin wona yo rondumo mana yo fawmo golle sattanɗemo
si o fawima kadi golle aw yo wallitomo ha golle ɗe gasa ɗo on andi dammugal udditike fi no macca nga ko ngon iwra ɗum waɗi sahaba ɓen ɓe saɗɗayno haɗa ɓe wonni e maccuɗo maɓɓe o goɗɗo sikka ko ɓiɗɗo maɓɓe a sendidirta maccuɗo on e pullo makko on ɓayru nulaɗo maaki ñammineɓe ko onɗo ñamude kon holtineɓe ko holto toon kon oto sattinanɓe golleji ɗen so halfiniɓe golle walliteɓe hande kadi sahabaɓe ƴetti ɓe ɗon ɗo islam on ka guere feeno guere on no ari taw heɓi laawol yaltirgol e nder probléme moolanaɗo haa ka sakkito ɗum ɗo haa feeno ɗo adna allah no ronki fi mum taw joni nangugol yimɓe guluji waɗa kanji howaɓe ɗon naadaɓe ɗon ɓe naatata goɗɗo yaltata ɓe okkore ɗon ko ɓe ñaama fof no fota mokko ba ala tedduɗo ala mawɗo ala nawnuɗo ala nayejo ala fus ala fof no fota mo ɓe ko mesirante ɗum ko ñamata kon en fof eɗen anndi kan réfugié on ka islam on kañum itti kan on few si yimɓe wulure nanngama goto mo ɓe no yahude e galle goote min si goto ari kan ɗo wona dongal an few tampintalan hay fuska galle an simi fawtike gooto hande kadi ko noon julɓe ɓe mo ɓe fawtori gooto ɓeɗo ɓayruɓe ari ko innete ko joni ka portore ɗo insertion mana e naadugol e nder jama o wona hunde wootere tawi mettanaɓe fi hiɗa e nder galle kono wondi bimɓe kikiɗe ko julɓe tak an kadi automatiquement a jokkay ko ɓe jokki kon ɓe jannete ɓe ekkitete ɓe faminte ɓe yurminte ɓe resinte ɓe waɗante fiiji ɗe fof hande kadi iwi tigi tigi ko yeran e jaasugol ko on tigi jaasinanno kon tawa iwi ko yeran on iwi hande kadi o hetti honno wedelan hoore makko ka bani adama ko lutti tum ko innugol joni ko dimo islam on ari inna awa onon o jama julɓe ɗo hino ɗo ɓe ɗo e juuɗe mum ɗo udditande on laawol no ɓeɗo hettora go'o kala e maɓɓe marɗo doole tawi no wawi ɗaɓɓere o ari o inni joni mi faala halde mi yoɓe ha sabakare jonnitalan hoore an ko oya jaɓu fa katibuhum in alimtum fihim hayran ɗum woni mo katata mana oɗo on si o ari wona yo salane koyo jaɓe kadi si on tigi yii debbo rewɓe wona nanngaɓe haade ko yimɓe jaasuɓe ko yimɓe kohoɓe iwɓe ka kelɗi ko hare nen wawi ɓe addi ɓe waɗi ɓe horɓe kono haari tigi tigi on ko yimɓe hikkiɓe nokkugo sa yii ɓen ɗon suddiɗo a tawi on ɗon a waɗemo tarajo sa waɗimo tarajo si o ƴetti reedu o jibini seeɗanno inni ñande oɗo gorko feƴƴini wo o hetti hoore makko o wontidimo hannde kadi haysi gorko on anniyaki so annike noon o rinɗinimo nula sallah sallam no rerɗini ya jannumo ne'amo jombamo jannamo ne'amo jombamo so tawi a waɗi ɗum hannde kadi o wontidimo si tawi a rinɗinalimo o woni ɗon ko tarajo ñande jongalle on feƴƴini wo o wontidimo andi ɗum ɗo yiɗɗo añuɗa ɗo on sari on ƴetti kon e sari amum o laawol goo ko ɗi kaffaraji ɗon andi kaffaraji ɓuuri kaffaratul yamine no woodi mo huɗike wawali hunnude yo waɗu kaffara ka kaffaratu diharu no woodi kaffaratu assawm yani honno wedelan bonnugol korka kam amdan kaffara no woodi kaffaratu qatl khata ɗon kadi no woodi joni noon ɗum ɗo fof no woodi ko kaffaraji ɗiɗo fof ko fii no on tigi laaɓira o tawa yo allah ñande dargal si ɗum ɗo fof feƴƴi laawi goo no woodi no julɓe ɓen rerɗinte yo ɓe immoɓe wakkilo tum ɓe waɗa haɗa fus waɗa probléme fus waɗa falaqtahamal aqaba wa ma adraka mana islam on faaɗini ka naatirte ɗon yanñi ka yaltirte ɗon fi wata maccuɓe ɓen ɗuuɗo fi mo ɓe yo hettu
ndimankako mum hetta teddungal mum ko aaden dimo jeyɗo hoore mum wawata nafude leydi wawata nafude yimɓe ɓen aaden tumum andi kala ko o yangi kon ko mere o woni yanganade ko wakkili wo ko mere o wakkilani on ɗon o wakkilotako komi laaɓani ɓeeɗo wo ko fus donc nafa ala ko laaɓana ɓe komi yangotoɗo kon fof ko mere nafa ala ko yangano kono si a andi gondema ko wonɗa yangade ɗo ko no nafe an tigui nafa yimɓe ɓen ko laaɓanta ɓeɗon no nafe nafa yimɓe ɓe andi kadi a laaɓay nafa wakkiloɗa ɗe dambuɗe ɗo islam on addi fi yo maccangaku iw joni noon fewno ka fewni ɗen ɗo est ce que maccangaku no woodi ka ala ɗum mi atti yewtude wimi maccangaku ko alhaali wona ƴiiƴan joni si woodi fewno ɗo goɗɗo himo jeeyi goɗɗo ko kurkadu makko bimbi e kiikiiɗe jemma e ñalorma ko kala ko maccuɗo waɗayno ko himo wadde kala ko maccuɗo waɗete ko no himo waɗede ko maccuɗo si tawi noon ɗum ɗon fof ala few hara wona maccuɗo hannde kadi wona maccuɗo hannde kadi maccuɗo ko immugol dawa yaha ka golle ko hoojo makko on ko ɗum woni joni noon goto ala dawde ka goɗɗo joni noon si tawi noon ari islam on udditi dambuɗe fi yo maccangako ngun iw ari ha hewti nokku goo tawi joni adna Allah on inni joni yo ɗum ɗon iw islam on salotako halde fotte yo itte islam on salotako kono si ari tawi goɗɗo ko maccuɗo tigi tigi fewno ɗo ko o maccuɗo kanko tigi himo e ley konngol goɗɗo yo rewu laawi islamu ɗin o sorto ɗiɗo fof no udditanimo si tawi noon wona o maccuɗo o ala e ley konngol goɗɗo fewno ka wonɗon yo jaɓu wona o maccuɗo o jokka ko jokki ko amma yiltitagol ka tariha haɓɓito yuɓɓidira e tariha on ha yuɓɓodira wondema ɓeeɗo ko maccuɓe ɓeeɗo ko maccuɓe ha yawmal qiyamati fokkutoɗo ngol laawol ɗon o yaltoyta ɓeeɗo on ko maccuɓe ha ñande dargal ɗum wata gasoyde sabu ko hadda gasa kon ko ɗum ɗa mi yi ko alhaali on le iwi alhaali on iwi ko ɗum ɗo mi mannugo mi fuɗɗi par ce que ɗo jumla mo ɓe atti wolle fi mum ko fi maccangako khabbab ibn al-arat رحم الله خبابا فقد أسلم راغبا وهاجر طائعا وعاش مجاهدا كما كدنك علي بن أبي طالب يا الله أن يرمي خباب أسلمي هما يدي هما ريرتي وفري هما دفتي ووري هما ود جهادي ɗum ɓe seydna ali ibne abi talib ma kono feeno khababu feƴƴini madat ummu anmarin alkhuzaiyatu ila suqi nakhasina fi makka suqu nakhasa no woodi suqu nakhasa golloɓe ɗum ɓen ko nakhasin no wiigol jazzarin e haddadin e khayyatin e ko nande sifa ɗum nakhasa e jazzara e khayyata ko nande sifa ɗin nakhasun ko yimɓe soodoɓe maccuɓe yeeyita hari ka luumo sa yeehi luumo no woodi e sera ɗo ka maccuɓe yeeyete a yahay ɗon sooda maccuɗo no woodi ka sera ɗa ka beyi yeeyete nokku go ka baali yeeyete nokku go ka na'i yeeyete ka geloɗi yeeyete ka ñaameteji yeeyete kanci yeeyete hari ka sera luumo ɗon no woodi ka maccuɓe yeeyete on mo ammar o yeehi ka maccuɓe ɓe yeeyete ɗon
فقد كانت تريد أن تبتاع لنفسها غلاما تنتفع بخدمته وتستثمر عمل يده، وطفقت تتفرس في وجوه العبيد المعروضين للبيع، فوقع اختيارها على صبي لم يبلغ الحلم، رأت في صحة جسده ومخايل النجابة البادية على وجهه ما أغراها بشرائه، فدفعت ثمنه وانطلقت به. أم أنمار يهنو ka luumo ga maccuɓe yeyete ɗon imo faala soodande hoore makko paykun ko naftora. Hari mi wolani on hari macca ngako ngon ko ɗaɓɓere jawdi. Sa soodi paykun a ekkitimo mecce, o wawi ɗen mecce ɗon o golliriɗe, a heɓa jawdi. Oɗo debbo no faala paykun, isayi goko ko gollaka suudu, isayi goko ko ɗaɓɓire jawdi. Joni mo faala paykun ko ɗaɓɓire jawdi. Istismar ko ɗum woni investissement. O yehi o hewti, o ndaari maccuɓe wonaɓe yeeyede ɓe nden ñande, o ndaara geece maɓɓe ɗen, o tinta, o ndaara moƴƴa, o tentina ndarɗe ɗen, o suɓi paykun kun helli faaka. Gita makko ɗe yani e paykun kun helli faaka. O ndaari kun paykun, o tawi kun no yiirimo ɓanndu makko ni o no ko aaden selluɗo ni. No yiirimo ni kadi kun paykun no nandi e mari kon hakkille. Kun paykun no mari hakkille. Ko mbirta. Anndi a yiya e paykoy goo, yiya koye tun inna kon ɗo ko kita solo hun ni, ko gaynata fus. A yiya e paykoy ngoo tun kun paykun o si o wallama wonay goɗɗo. Yimɓe ɓe yiyay ɓe taskoto moƴƴa on tigi. Payru o yii kon paykun ɗo ene ko sifa kon ɗo, simi soodi sifa kon ɗo mi ninsata. O yoɓi o ƴetti paykon kon ɓe fokkiti armay. Fina tawa on no jaɓi piiji ɗin fof no jaɓi, maccuɗo on no jaɓi, yeewiɗo on no jaɓi, sooduɗo on no jaɓi, leydi ndin fof no jaɓi, jama fof no jaɓi. Donc oynotami mi yeyatake. Si goɗɗo innima mi yeyima kaari yahe, oymo to jokka lanni, hari wowdama ko ɗum ɗo woni mi fina tawa lanni. وفيما هما في بعض الطريق التفتت أنمار إلى الصبي. nder ko ɓe yahata kon ka laawol, o yeƴƴiti o ndaari paykon kon, wa qalat masmuka ya gulam, paykon ko honno weteɗa? Qala khabbab, ko khabbab mi wiyete. Fa qalat masmu abika, honno ɓenma wiyete? Qala al arat, hiɓe wiye arat. Qalat fa qalat wa min ayna ant, koye leydi honto jeeyaɗa, honto iwruɗa e leyɗe? Qala min Najd, min bani Tamim. Fa qalat idan anta arabi, donc anka ko arabujo? Qala naam wa min bani Tamim, ni komi arabujo mo Najd jeeyaɗo e qabilatu bani Tamim. Sa yehi ga makide ko ɓanndu ndu wonɗa ndaarude, sa gayni soodude on tuma noon annda ko hombo sooduɗa, hari ko ɓanndu ndon tu wonɗa ndaarude. Joni o soodi goɗɗo, on mo soodi ɗo joni mo anndi ko jaka ko arabujo. Qalat wa ma alladi awsalaka ila aydi nakhasina fi Makka, ko honɗum hewtimma e juuɗe ɓe yeeyoɓe maccuɓe Makka ɗo? Qala o wi agharat ala hayyina qabilatun min qaba'il arab, arno yani e amen e gorol e gori arabu ɓen. Fastaqat al an'ama wa sabat an nisaa wa akhadhat al dharari, ɓe ari ɓe ɗowi nemoraɗe ɗin fof komin marno kon, ma ɓe soggi, ko ɗowi ma soggi, mana beyi e baali e gelloɗi e nayi koɓe mari kon fof ɓe soggi ɓe naɓi. Ɓe hendi rewɓe ɓen, ɓe watti ɓe horɓe,
ɓe hendi pay koye to sokoye zarari ko jamu zurriya ɓe ƴetti koye ɗon kadi fof ɓe nangi ɓe naɓori wa kuntu fi man ukhidha min alghilman miɗo jeeyano e pay koye nangano koye thumma ma zalat tatadawaluni l aydi hatta jia bi ila makka wa sirtu fi yadik ko wano ni mi jaɓodira e juuɗe yimɓe ha mi hewti makka ɗo hande miɗo e juuɗe ma mana nangunoɓe ɓen yeeyi nokkugo ɓen ɗon ɓayde soodi ɓe yeeyito e nokkugo ɓen ɗon kadi soodi yeeyito e nokkugo ɓen ɗon soodi addi makka makka ko saare ñande mo heɓuɗo ko yeeyete ka seɗa o kaka saare naɓata eɗon anndi ka yeeyoɓe nayi ɓen gasa nagge gonga rewi luumoji ɗiɗi tati singe hewti Konakiri ko wana noon دفعت عمار غلامها إلى قين من قيون مكة ليعلمه صناعة السيوف ɓayro ari ni joni mi faala ya ekkito mecce goɗɗo no ɗo baylo tafowo kaafaje mi faala ya ekkitoɗa tafogol kaafaje juuɗe makko Qayn ko ɗum woni haddadu o wi mi faala yahu ekkitoɗa ɗon o naɓi mo o inni miɗa addi kum pay kun ɗo ekkitanollamo tafugol fama asraa an hadaka alghulamu san'ata wa tamakkana minha ahsana tamakkun neɓali wurin o wawi golle ɗen tigi tigi on o wawi golle ɗen ko ekkiti kon ari o wawi ɗe kisan ko yaawi tawi himo wawi golle ɗen tigi tigi ولما اشتد ساعد خباب وصلب عوده استأجرت له عمار دكانا واشترت له عدة وجعلت تستثمر مهارته في صنع السيوف اشتد ساعد معنى كبيرو هنو ويندلان جنغو مكو هنو ويندلان كيلدي ɗum ɗon de saa'ide yani ñande tawno hannde kadi mo waawi wadde goɗɗum o waawi wadde goɗɗum so ɓe inni kadi uudu yani bi mana ñande o wawno daranade hoore makko mana ɗiɗo ɗiɗi istadda saa'idu fulan aw saluba uuduhu ko hollugol wondema ɓayro o heɓi doole ɓayro o heɓi doole o waawi waɗande hoore makko on anndi ɗo jooni so naɓi payko mo fi wongol mécanicien ko tuma ñande tawi himo wawi golludude aalaji ɗin fof nde ñande inne oɗo wawi golle ɗe ko wona noon kadi siko ñongo naɓuɗamo kala mecce siko karo siko peinture siko ɗum ɗo kala ko naɓuɗamo ñande tawi o wawa gollude ko kalma ko makko gollayno ko fof nde ñande ɓinne awa kaari wawi mecce mum ɗen oɗo kanko kadi ɓayɗo o wawi mecce makko ɗen Ummu Ammar gonga ɓe o waynodiri e karama ko makko o ɗaɓɓanimo pilasi dukkan ɓayro ɗaɓɓanimo pilasi o soodi aalaji gollitirɗi ɗin o jonnimo hande kadi yimɓe ɓen are ka makko tigi tigi o naka kala makko makko o narde ɓe ara ka makko tigi yo dafamɓe ɗo ɓe wolali fi keri fi tenirde mi sikki mo ɓe min nandi ko fiyon ɗum ka fiyon ɗum ala ka reme makka ala ka reme joni noon ko fi kafaji wona yewtede fi hon ɗum yimɓe wuuriɓe hoore guere si a yanale goɗɗo yana e hoore ma joni noon sa wakkilaki kelɗa hay si anga toñata woɓɓe aɗa yana e ma sa wakkilaki ɓe foolete o man la yadlimi nnasa yuslami ko ɗum innano sa toñali ɓe toñete awa hadi mo be ekkito kaafa mo be ekkito kaafa mi wala nande ndinde kaafa e téléphone feena ɗo kono hari goɗɗo wata wonde ɓawa kaafa sagata mo wata kaafa ko jaasuɗo sagata mo wata doginde puccu ko jaasuɗo o hikkaka e nokku joni noon ko taw hara ɗiɗo tigi tigi on iɗa kelɗi majji ɗa wawi kaafa takka ɗon e fampagol daga ma tufirgol mbangu awa haala a woni goɗɗo innete ɓen oɗo ko goɗɗo ni hakkude jama o
لم يمض غير قليل على خباب حتى شهر في مكة نبال هيسادا هافو عندي في مكة وجعل الناس يقبلون على شراء سيوفه يمم واتي أرد سودا نمو هي يوكا كاري أنه واي موجين كافا من كم سودنو كافا جود مكة ها هنو كأي أن كاري غني سودنو جود مكة ولا نبي هن كاري وننتي إنده شهرة كدون ننتقل إنده لما كان يتحلى به من الأمانة والصدق وإتقان الصنعة go himo nundi wolay gonga golle den no keldi mecce fo ko dum do woni manan ko makko ko aran jango ara tawa woni gasi jonni jonnamo ado faddi jango ara tawa hettige jonnitamo ma dum do on mi wata wadandema on di yara nokkugo kono mi waɗay tawa wata waɗoyde ara tawa waɗaki kada hara golle ɗen no kelɗi hara golle ɗen no kelɗi mi tawa hara on tigi no nunɗi golle ɗen no kelɗi kala joom mecce o mecce gila hanki ha hande ha yawmal qiyamati mecce be mecce koye on tigi nunɗu golle ɗen laabe وقد كان خباب على الرغم من فتائه يتحلى بعقل الكمله وحكمة الشيوخ فتاة بمعنى فتيته معنى هاريكو ساقتا لاكو ماكم ونما كالاكو ساقتا كباي كدوبي كونو مجوغي حق اللي موكو بابي تيموبي كما لا انكو جامو انو دلان تكسير دواوي دك الكاملون جامو مذكر سالم الكاملة كاملون وكاملة وكاملون كامل مفرد كاملة جمع تكسير وكاملون جمع مذكر سالم وحكمة الشيوخ هم مري حق اللي مكوبا نيني المكوبا أنا بين بايكون ندولني كن ماود نيني مري حكمة كنون وانو كو سغتا كباندو كنو مودو كحكيله وكان إذا فرغ من عمله وخلى إلى نفسه كثيرا ما يفكر في هذا المجتمع الجاهلي الذي غرق في الفساد من أخمص قدميه إلى قمة رأسه سو غايني نقول له هوتي كماكو هيونو كو جودو ميجيتو ondara koko bedo jokki do tawa bedo tigi be gayni yolade e nder bone be yolike e nder bone gila ka reedu teppere makko akhmasul qadam reedu teppere ne ley ila qimmatir ra's yani gila ka hore ha ka teppe ma gila ka teppe ha ka hore to andi niyan sine iwda ko ley gadan iwda jawara ha on tigi mutta ka nder niyan joni mana mujtama o moɓe woni e mum on o gayni yoolade e nder boneji ɗi no anda wa yahuluhu ma rana ala hayati al-arab min jahalatin jahla وضلالة عمياء كان هو نفسه أحد ضحاياها no satti e makko no tiiɗi e makko moƴƴa ko ari suddi gurnan arabuɓe ko majjere moolanande jahal on ɗo no inne angal gandal angal faamu dalalo on kadi no inne angal peewal e angal jokkugol ko haani o wi gurnan ɗan ɗo woni wurude ɗan ɗo wana faamu wana peewal ko majjere hoore bonki e hoore lorra e hoore fitna joni noon kanko tigi nde majjere ne ɓe woni e mum o heɓi tallal lakke mum nangede ka galle mawɓe mum bonna hay hunde naɓe yeeyire wa dammol naɓe gollinire wa aala tawa fus ala ko heɓata e nder muɗum ɗum ɗo ko majjere ni
ɗum ɗo ɗe toñe ɗo hiɗe tiiɗi ko ɓayri tun kaari no mari doole mo wawi wadde ɗum ɗo toujours hakkunde doole e goonga honno wetelan fajo hunno hakkunde mum doole daiman haɓɓitoto ko kañum fewjeta goonga on haɓɓito o wona doole fewjeta ko goonga on fewjeta kono toujours a tawa e goonga on o feƴƴitoyto no doole ɗen feƴƴitoyto goonga on ka fuɗɗode kaka sakketoroyde goonga on hettoyta kañum kadi fewja wa kana yaqulu la budda li hada alleyli min akhir nde niwre ɗo mana nandintini alhaali mo ɓe woni e mum wasi ko jemma niɓɓituɗo o jemma ɗo be o lanna weetoya hento mana ɗe tooñe ɗo nde majjere ɗo nde beere o rewɓe o waru wonkiji o jattugol jawle o gollitirgol riba o hollugol ɗum ɗo be iwa ñande go wa kana yatamanna an tantabda bihi alhayatu liyara bi aynayhi masra aldalami wa mawlida nur hari imo yeli yo Allah on juutin balɗe makko ɗen ha o yi'ira gite makko ɗen nde niwre ɗo no yani iwi few o yi'a annora on no immi ɓanti lam yatul intidaru khabbabin kathira o habbaki ko juuti duuɓi neɓuɗi faqad tarama ilayhi anna khaytan min nurin qad ta'allaqa min fami fatan min fityani bani hashim yud'a muhammad ibn abdillah ko adab o woni yewtude o hewtimo tarama mana hewtilan no wasi ko goɗɗo rama yarmi e feragol hunde nde feƴƴa ɗo nde fere nde hewtoyɗa nde fere nde hewtoyɗa ha nde fere nde hewtolammi joni mana hewtimo haala kan buggodirama ha hewtimo wondema garawol annora huɓɓinama garawol annora jalbugol yalti e kara sagataɓe bani hashim ɓen himo wi'e muhammad bun abdullah ko faala wiide ɗo mana dina l'islam on ari kono o nandintini wondema ko garawol annora woni yaltude ka e nulaɗon sallallah alih sallam ngol jalbina aduna o fa mada ilay o yeehi ha o hewtoy ka nulaɗo wa sami'a minhu o heɗiti nulaɗo sallallah alih sallam ɓe maaki ko ɓe makata kon fa baharahu la'la'uhu wa gamarahu sana la ko jalbindi yani jalbindi ko nulaɗo woni makude kon ko annora jalbindi ɗin makuji annora mum on ngalɗinimo welimo ha feƴƴiti ko laɓendi mum ndin kadi suddimo gamara laɓendin suddimo fa basata yadahu ilayhi o fonti jungo ngon o salmodiri e nulaɗo wa shahida an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh o seedi e kalimatu tawhid o fa kana sadisa sittatin aslamu ala dhahri al ard hatta qila mada ala khabbabin waqtun wa huwa sudusul islam ɓe wi ko jeegoɓe ɓen attinoɓe ɓen natude ka diina e hoore leydi jeegaɓo ɓen mana jowo tawtimo kanko woni jeegaɓo riwayaji go no wi hari ko o nooga yaɓo sikki en janggi e nder sahabaɓe goo ɓe feƴƴuno ɓen hari ko kanko woni jeeɗiɗo
jeeɗiɗaɓo jeeɗiɗoɓɓen jeeɗiɗaɓo jeeɗiɗoɓɓen almuhim ko fottana kon o naatuno ka l'islam adinu laaɗon sallallah alih w sallam naatoyde ka darul arkam ibne abil arkam haray en darata ɗo hannde inchallah naren ko hikkoyta ɗo kon inchallah e darsuji aroji ɗin hada wa sallallahu wa sallam wa baraka ala seydina muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jonne ɓeɗo ɗumano ɓe tradisa ɗo seeɗa Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Aujourd'hui, nous sommes avec le disciple du prophète sallallahu alayhi wa sallam du nom de Khabbab ibn al-Arat. Oustaz a commencé par faire un petit commentaire sur la pratique de l'esclavage, disant qu'il y a plusieurs façons qui sont conçues comme étant de l'esclavage aujourd'hui, mais que l'islam n'accepte ou ne considère comme état d'esclavage que deux sortes. Quelqu'un qui a été pris comme prisonnier à la suite d'une bataille entre des musulmans et des non-musulmans, et ce non-musulman qui a été capturé là, il va être considéré comme étant un esclave. Seulement, avant qu'il ne soit définitivement considéré comme esclave, le chef des musulmans a le choix entre prendre un prix de sa part pour le libérer, ou bien s'il ne le fait pas, il le considère comme étant un esclave. Maintenant, quand la personne est prise comme étant un esclave, l'islam demande à celui-là qui a la personne comme étant un esclave de le traiter de façon humaine, et de lui donner à manger, de lui donner à boire, de le vêtir s'il est malade, de l'entretenir, et ainsi de suite. Donc, il y a des conditions aussi dans les façons de tenir la personne qui est considérée comme étant un esclave. Et au départ, il avait aussi signalé que l'esclavage n'est pas quelque chose de naturel en la personne, c'est pas dans le sang. C'est circonstanciel, c'est en fonction de certaines circonstances qu'on considère la personne comme étant un esclave. Donc, le disciple du prophète sallallahu alayhi wa sallam dont on va parler aujourd'hui, il a vécu cette situation, c'est pourquoi il a donné cette clarification sur ce qu'est l'esclavage selon l'islam. Maintenant, revenons à Khabbab, il dit que Khabbab est un arabe originaire d'une province de l'Arabie saoudite appelée Najd. Et il est arrivé à la Mecque à la suite du fait que une des tribus arabes s'est attaquée à son village à lui, et il a été pris comme étant un esclave et revendu jusqu'à ce qu'il arrive à la Mecque. Maintenant, arrivé à ce marché d'esclaves à la Mecque, une dame du nom de Anmar l'a racheté comme étant esclave. Elle est partie avec lui, et quand elle est partie avec lui, elle l'a confié à un forgeron qu'il a appris le métier de forgeron jusqu'à ce qu'elle bénéficie de lui. Maintenant, quand il a maîtrisé le métier de forgeron, il a aussi atteint sa maturité. Elle a ouvert une place pour lui, et elle l'a confié. Maintenant, puisque lui, il maîtrisait son métier, et aussi il était digne de confiance, il était véridique, il est devenu célèbre à la Mecque à cause de cela, parce qu'il faisait très bien son travail, et puis il était digne de confiance. Donc il est resté dans la place, il a eu cette célébrité-là. Après cela, ils disent qu'à chaque fois qu'il finissait son travail le soir, il méditait sur la situation de la société dans laquelle il se trouvait, qu'il trouvait comme étant corrompu, dont lui-même il a été victime, puisqu'il a été traité d'esclave alors qu'à l'origine il ne l'était pas. Donc quand il a trouvé cela, il s'est dit il faut vraiment que cela change, et il espérait aussi
être en vie jusqu'à voir ce changement-là dans la société, que la corruption quitte la société. Donc maintenant, un jour, quand il a entendu parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tout fait pour aller le rencontrer et il s'est reconverti à l'islam. Donc maintenant, c'est la partie que Oustaz a évoquée aujourd'hui, il s'est arrêté à ce niveau. Donc la prochaine fois, on va continuer avec l'histoire de ce disciple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad.